Yes, Abavips, uyu munsi mbafitiye amakuru akomeye cyane. Very excited. Uyu munsi turazaganira uburyo ushobora kwinvestinga amadolari 50 buri cyumweru ukaba mu millionaire hano muri Amerika no muri Canada. Hanyuma niba uri mu Burundi, mu Rwanda ndetse no muri Congo, turaza uyu munsi guha abantu bane amadolari 50. So let's go. Nongeye kubasuza Abavips muraho murakomese amakuru y'icyumweru gishize ndabahobereye cyane. Uyu munsi rero nkuko mubizi turaganira kuri investment, ukuntu ukwinvestinga amadolari 50 gusa buri cyumweru ukabasha kuba millionaire hano muri Amerika, muri Canada ndetse no mu bindi bihugu byateye imbere. Kubera yuko tumaze iminsi tuganira ku bintu byo kwinvestinga, business entrepreneurship, hanyuma abantu benshi bakibaza ko byibuze kugira ngo ubashe kuba kwinvestinga, ubashe kuba watera intambwe ugomba kuba ufite amafaranga menshi. Ariko uyu munsi ndabereka ukuntu 50 gusa buri cyumweru ushobora kuyatangiriraho mu gihe runaka ukaba mu millionaire. Nibyo tuzaganira uyu munsi. Hama tuze no kuganira ukuntu abantu benshi muri mwebwe muri murata amafaranga mutabizi. Hari umuntu uraguha amafaranga ukayata. Tuza kuganira nabyo uyu munsi. Hama noneho ndangize mbwira abantu duha Abavips urukundo rwinshi biwacu mu Rwanda, mu Burundi no muri Congo bavuga runo rurimi, tubabwira ukuntu bashobora gutsindira amadolari 50 muri iyi video y'uyu munsi. So reka rero dutangire hano nababwiraga ukuntu ushobora kwinvestinga amadolari 50 buri cyumweru ukaba mu millionaire. Abavips ndabizi mushobora kuvuga mutera Gael vraiment ibintu noneho ni tuzaniye. Reka manze mbereke imibare hanyuma mbasobanurire iyi mibare ukuntu ikora. Ni imibare yitwa compound interest. Iyi ni imibare nyinshi bitangaza. Reka manze mbereke ukuntu ikora gatoya kuri iyi example. Reka tuvuge nk'umuntu, uyu ni umuntu uri single, ni umwana ukiri muto wigera hano muri Amerika ufite imyaka 21. Hanyuma reka tuvuge yuko ashizemo amadolari 50 buri cyumweru, ngo ni amadolari 200 ku kwezi. Hanyuma reka tuvuge ko yashizemo mu gihe cy'imyaka 38. Hanyuma reka dushire kuri 10% interest. Iri compound annual, ni ngo 10% ni interest isanzwe ubona muri stock market. Nabyo ndaza kubivugaho. Reka turebe aya mafaranga mu myaka 38 umuntu azajya kwiza imyaka 58, imyaka 60 yo kuri retiringa amaze kugeza miliyoni 1 n'ibihumbi 10. Ni mu byibaza bino bintu. Yarashiragamo gusa 50 buri cyumweru cyangwa se 200 buri kwezi. Ndabona no reka mbereka imibare ahantu itangarisha. Reka mbereka imibare itangarisha. Ndibona uyu muntu amafaranga yashizemo, niba ngo ufashe ya 200 ukayakuba n'imyaka 38, amafaranga amaze gushiramo ni 10,000 yashizemo ye ku giti cye mu mufuko ni 93,600. Niba ngo yaza kuyashira muri bank yari kuba afite 93,600. Ariko ibyo bihumbi 93,600 byahindutse miliyoni. Navuga ngo yabonye interest zigeze mu 900 na. Ibi ni igitangaza. So nukubereka ishaka kuvuga bino bintu. Ibi bintu nukuvuga ngo iyo ushize amafaranga muri investment nka stock market ukayicazamo, iyi ngiyi icyo bikora bizana cyitwa compound interest. Compound interest rero ushobora kumaza compound interest ni iki? Compound interest ni ukuvuga ngo ni interest iba calculated ku yindi interest, cyangwa se mbishize mu magambo y'ikinyarwanda n'icyo no ruze kungora. Ni ukuvuga ngo reka turebe, tuvuga niba ufashe igihumbi ukagishira muri banki, hama bakubwira bati tuzatukungukira 10%. Ni ukuvuga ngo cya gihumbi cyawe buri mwaka kizajya cyunguka amadolari 100. Okay? So ngo ni 10%. Hama mwaka wa kabiri 10%. Nuko bigenda. Iyo ngiyo ni mu gihe ubugoze simple interest. No compound interest ushize amafaranga cyangwa amahera muri stock market agahura na compound interest. Ni ukuvuga ngo rero umwaka wa mbere cya gihumbi kibyara 100. Umwaka wa kabiri cya gihumbi nawe kibyara 100 gusa. Kibyara kibyara 100 plus entere ya mafaranga ya mbere washizeho umwaka wa mbere. My goodness, ndabizi ko ari ibintu bitangaje. Niyo mpamvu compound interest bayita ngo ni interest kuri interest. Nuvuga ngo ni inyungu ku nyungu, nuvuga ngo plus na principal yandi warashizemo. Niyo mpamvu mubona nko kuri iyi example ni murebe umwaka wa mbere uyu muntu yabonye interest kuri ya mafaranga 200 buri kwezi ashiramo ya 368.
ariko murebe uko imyaka igenda iba myinshi ku mwaka wa 38 the same money azaba ariho aramwinjiriza 91,000. nuvuga ngo muri interest, nuvuga ngo interest zivuye kuri 300 zigiye kuri 90,091. uku ni ukuri compound interest ikora. Compound interest ziterwa ku buryo umugabo w'umunyabwenge wabayeho, abantu bashobora ko yabaye umunyabwenge kuruta abandi bose, witwa Einstein, yaravuze ngo ni the greatest invention of human. Nuvuga ngo ni ikintu cya mbere ngo umuntu ashobora kuba yaratekereje. Arongera avuga n'andi magambo, aravuga ngo abantu bumva compound interest ngo barayinjiza, ariko batayumva barayishyura. Bamwe muri mwebwe mufite ama credit cards mukabika ama balances akarinda ajya mu wundi mwaka, mu kundi kwezi mutarayishyura amafaranga akomeza yiyongera kuri credit cards. Amafaranga kuri credit cards buriya nari compounding. Entere ufite amadeni nko kuri credit card ya 500 ukagira entere ya 10%, ntago buri ari $50 gusa wishyura, ahubwo ari amafaranga ari compounding kuri credit cards. Nuvuga ngo rero niko nishiza amafaranga muri stock market ugashira muri investment ahantu hari safe, amafaranga ari kuba gutya ajya hura, amafaranga ari kuba. Ngiyewe mu magambo yanjye ngita ngo ibitangaza bya compound interest. So reka mbere ku rundi rugero narwo rutoye. So reka turebe umuntu. So reka tujye kuri famille sasa. Reka tuvuge kuri famille. Famille no kuvuga ngo umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo bagashiraho amadolari 50 buri cyumweru. No kuvuga ngo amadolari 200 umugabo, amadolari 200 umugore. Hanyuma reka turebe ko abantu bari mu myaka 30 yabo. So reka tuvuge yuko bazafunguza iyi account bakayishirabo bakainvestinga amafaranga bakayibagirwa for 30 years. Numurebe mu myaka 30 bazaba bafite 1,012,000 umugore n'umugabo. Can you imagine wujuje imyaka 60, imyaka 59, niyo myaka retirement hano, ukaritaringa uzi ko ufite miliyoni y'amadolari kuri konti, ntugiye kurushya abana bawe, ahubwo abana bawe uzabasigira umurage. Uko niko Abavips bagomba kubaho. Yes, kandi birashoboka. This is very possible. Ni murebe iyi famille mu mafaranga yabo ari amadolari 400 ku kwezi gukuba n'imyaka 30. Amafaranga bazaba bamaze gushiramo ni 153. 153,000. 153 byonyine bamaze bari kuba barashize mu by'amafaranga yabo. Ariko the 151,000 byari 150 byabo byahindutse miliyoni 1,012,000. Ibi nabyo ubonye nshaka gusa. Ndavuga kubera iki Abavips batabyumva, kubera iki bene wacu batabyumva. Niko abanyamerika, abanyakanada, niko abazungu bariho barakira, niko mpamvu bafite ama retirement accounts kubera ko bakora bino bintu. Amadolari 200, 300 ushobora kwibagirwa $50 every week. Nimutekereze amadolari 50 ushobora kuvuga uti nayabona gute? Amadolari 50 yigabanije n'iminsi 7 ukora cyangwa 5 ukora, n'amadolari 10. Amadolari 10 sinumva ngo amadolari 10 buri munsi. Amadolari 10 buri munsi ku bantu mukora hano, mukora i Burayi, mukora muri Canada, ayo mafaranga buri cyumweru nzi ko agenda mu tuntu dutandukanye. Muri sandwich ku kazi, muri coffee, mu tuntu tumwe na tumwe, muri Netflix, utuntu twinshi nzi neza yuko wicaye ukareba ukuntu cutting back 50 wayabona kandi atanakuvuna, wayabona kandi utanigoye ko benshi nzi ko tuyashira mu tuntu nk'utu cyangwa muri restaurant. Ndabizi neza. So Abavips nimutekereze ibi bintu. Rero Abavips hamaze kubereka ukuntu wemvestinga gusa amadolari 50 buri cyumweru ushobora kuba millionaire. Byibaza nivuga ngo woshobora kundeba ukavuga uti ariko giye imyaka 30 ntayo nageza, imyaka 40 ntayo nageza. Okay, niyo imyaka 15 cyangwa se 20 niba ari usigaje kugira ngo ugere muri retirement, wamaze kwizanga ibihumbi 200, 300, 500, nayo ntabwo ari amafaranga mabi. Mubyibaza neza. Hanyuma kandi ushobora kuvuga uti ese iyi myaka umuntu ari myinshi, ngiye ndashaka ibintu byihuta. Ngiye ndi mu bantu batamaze igihe kinini hano, maze hafi gusa imyaka 7, ariko nibuka neza ejo bundi nza none rero imyaka 7 irarangiye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nawe ndabizi neza ko imyaka umaze ni myinshi, nubwo utayibona ko iragenda ariko ni myinshi. Baze rero iyo myaka umaze niba ari 7, 10, 15 cyangwa se 20, iyo uza ko warashize amafaranga make ku ruhande, ubare kuba ufite amafaranga maze kungana gute muri retirement account yawe? 200 se, 100, 170. Iki nicyo kintu tugomba kumenya
aba VIP. Hanyuma rero reka none nababwiye tugitangira video yuko nza kubabwira ukuntu hari imwe muri mwebwe muriho murata amafaranga mutabizi. Hari umuntu urabaha amafaranga ariko mukayata. Aba ni bande rero? Abangaba ni aho ukora ama big companies amwe namwe atari ikintu cyitwa 401k. 401k rero ni hamwe bakora retirement account yawe nk'umukozi ukora muri company, hama bakakubwira bati nushiraho 200 ku kwezi nango tuzashiraho 200, nushiraho 300 nango tuzashiraho 300. Aya mafaranga rero bakayafata bakayagushirira muri aya account ameze nk'abira naberekaga, hanyuma amafaranga akajyamo agakora biriya bintu bya compound interest. Mubyibaze urashiramo 50 umukoresha nagashiramo 50, washiramo 200 ashiramo 200. So i 401k ifite limits, ugomba kugenderageza kuri limits ugeza kuri 19,500, kandi amafaranga kuriramwo ukazayakuramo ari 100,000 ari miliyoni tax free yugeze muri retirement. Hama rero mushobora kumbwira mutego twebwe ngiye hano nkora nta 401k bakora, nta 401k bafite. Yes, don't worry, hari yitwa IRA, individual retirement account, nanjye niyo mfite. Iyi ngiyi niyo wowe wifunguriza ukajushira amafaranga ushizemo yose akura tax free. Hanyuma hari ubwoko bubiri bwa IRAs, hari Roth and traditional. Ibi byose rero tukaba tuzabivuga mu buryo burambuye muri class bafitiye. Ariko mbere ko nza kubabwira muri class mbafitiye igiye kuza, reka no mbanze mbabwira. Mwe ushobora kumbwira muti ese Gael kuri urita ku bantu cyane bo muri Amerika na Canada, twebwe ntabwo dufite ibyo bintu uravuga. No, don't worry about it. Niba uri muri Afrika y'Uburayi hani hose, by the way n'abantu muri Canada, IRA na 401k zanyu ntabwo ariko zitwa, zifite yandi mazina, ariko byose nzabivuga muri class course ndiho ndategura. Ikindi nacyo mwebwe muri ahandi muri Afrika mushobora just gufungura brokerage account muri stock market yari yose, ukadushira amafaranga hanyuma agakura nka kuriya nabiberetse. Ibyo nabyo nzabisobanura muri course igiye gusohoka. So reka tuvuge kuri kintu. Abantu benshi ndabizi baraza kumbaza ati ni gute natangira kuinvestinga muri bino bintu nkabikora vuba. Abantu benshi baranyandikira bakangura bati turashaka kumenya ukuntu investinga muri stock market, turashaka kugira ngo tumenye ukuntu ibintu bigenda gutya na gutya, twashira amafaranga kikuba. Ntabwo ari ibintu nababwira muri text, ntabwo ari ibintu nababwira muri one call ngo tuganire. Ngiyewe ni course, nafashe course y'ukwezi n'igice ibi bintu mbyiga. Ariko ni muhumure, nabakoreye course igiye gusohoka icyumweru gitaha, in 1 week. Icyumweru gitaha course isobanura neza from step 1 to step 20 y'ukuntu ibintu bikora buhoro buhoro, ukuntu utangira, ukuntu setting up ibyo bintu online, ukuntu ushira amafaranga, ukuntu ufata amafaranga ukayashira muri investment ziri safe. Ntabwo nirababwira ngo mushire muri company zimwe runaka buri gugira gutya uje bundi investinga muri company hombe. Ngiyewe nigisha abantu gushira investment ahantu hari safe, ahantu nanjye nshira amafaranga, ahantu nk'urugero nko muri SP500. SP500 ntabwo ari company imwe nko wakwinvestinga muri Amazon gusa cyangwa se Google gusa. SP500 investishije mu makampani 500 ya mbere ko muri Amerika. Ni mubyibaza, niho abantu benshi hano bainvestinga amafaranga ya retirement, uyashiramwo hanyuma amafaranga akabyarandi. Ikiza SP500 imwe muri izo company niyo yagwa igahomba, izindi zijya hejuru cyangwa iyegiye hejuru indi kajyamo. Ejo ndi bavuze ukuntu Tesla akora kwirazamuka cyane igiye kwinjira muri SP500. Yushize amafaranga muri SP500 uinvestishije mu big companies yose abaho muri Amerika, kaza Amazon, Microsoft, Google, ibintu byose, a list of all those kind of things. Ibyo ngibyo mvuga rero, iwone mwoniho uinvestinga mu buryo buri safe. Ibyo bintu byose nkaba nzabyigisha muri course mu buryo burambuye. Niyo mpamvu mbasaba niba uri in touch natwe muri WhatsApp group, please mutwandikire, turashaka kumenya ni bangahe bashaka izo course kugira ngo tuzabakorera ama DVD ajyanye namwe uko mungana. Nuvuga ngo mutu reaching out kuri WhatsApp group niba muri kumwe natwe, cyangwa se mutwandikire mu commenting, all those kind of things. Ibi ngibi biri ngombwa cyane. Hanyuma reka ndangirize ko nababwiye ku bantu bari iwacu mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo bumva runo rurimi. Nababwiye mebwe ntabwo nshobora kwibagirwa. Niyo mpamvu navuze ngo uyu munsi turashaka kubaha urukundo, turashaka kubereka ko tubakunda. So ikintu dushaka nuvuga ngo wandike uburyo ushaka kuinvestinga amadolari 50. Nuvuga ngo niba ushaka gutangira aga small business cyangwa se aga project gatoya, cyangwa se niba ushaka hari akantu ushaka kwiga, aga course, aga skill wumva ushaka kwiga,
kandi kugakomentinge kuri iyi video, hanyuma ushakisha abantu 20 balikinga yo comment 20, hanyuma bane ba mbere bazakweza like 20 kuri iyi video, tuzabahamagara tubagezeho amadolari 50. No mara ahantu uri tuzayagusendingira umunsi reward limit, tuzagusendingira amafaranga yaba uri Burundi, muri Congo cyangwa se mu Rwanda. Icyo ngicyo rero akaba ari bwo turi buze dushaka kugira ngo namwe tubire ko turi kumwe namwe. Hamare igisiga VIP, please ni mugende mutekereze bino bintu, mutangire mutekereze future, mutaba nka wa muntu urya ibintu byose by'uyu munsi hanyuma kima abejo ibyo kubaho. Nivuga ngo mugire ubwenge, ndabakunda cyane. God bless. Now, bye bye.